السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو تخيني خبجمو تي في اسلاماتي خان داوت شاجرتن حلال شو ايقالي جرا خيسون ما خيني خان قويا اران تنا نملم استاذو تخيني خان هجيلي دعوة رب بهاني هوا اساساني تجاجلات ران مكان ثاني تنلي والفكاتا أبوتي ثاني تلمان ديرني تنسى آدم حسيني في حكيم حسن تا مع عدو الإسلام درير راح خاسي إلى هنقاراتي تكاه الرفنين سنجا إسلام إفدوبة هم بسراف إسلام إرجع في قرتي دوبة هنكان قروف تكاه الرفنين سنجا ريسيرش لدى لغني قرنا جيسانيتي نمني مراسني أكمل نمدل إنجفت يجراه إيجلن قاف نبي خنيا جرو نبي خنيا ترى عليه الصلاة والسلام نبي كنيا لولا بدري نم لبس دي في قدس الدين أكمل نمكم تك إنجفتا زمن وقت معه عمر بن الخطاب خيسة لولا مداينا على اختلاف الرواية وراني كافرة نمكم دبل مرة حنكم لبس دي في دماتها وراني إسلاما نمكم صدميشاني نمكم صدميشان نمكم لبس دي في دمات بيا الله إنسجا قروا أن لما نجيمي تنومان إسن الراها قبص تبراه الدجرة الرهدون دردرة أيو في أبو إساني أمانتن هنكب جنين إسن إنجا جالوانكي أيو في أبو إساني ردديرتن ما ليا علمائي في شكني في أستاذ فاديسي هو قربان أماساتي في أبا إسا هنكب جنين نما براني كبجا حشيشان تما قرمته دردرة ميك أدمني هاسو كان هاسو يون أنجت هندوم تون إسن إنجا جالوانكي قروا سنما ولد وان تكان كانين إسن جمّتشيسو ربنا الدنيا في آخرته إسن هجمّتشيسو إلاني إسلاما غران إسام بلبلي جيران إسن إنجا مالي جنان نوريسان أمانتنا أكا غارت نوفين إفين مالي أفتجرتي يو حجي أمانتنا كأناتا بنتني لالتن أبليينكي تراتنا كورونا نلين كجر دردرو ما في شمرا أغرو تنجردني وانو ما أكا غياتي في كيساني جولة تتكو إساني حجي كبتني لكو تنجرو نمني جالوونكي كسلاما سوشال ميديا تنا كيسا تيفي تلفزيون في منبر مسجد شوفا يوديتن خامن تناو خطبه اسني غدو جرو ربين اخلاصا في اتباع صدقي في استقامه ربين واغن دردر مي تجالوون كي اسلاما دردر شوفاتو سوتا ديبيو جرا غوتمت ربين غما دين اسلاما ربين وادي بسن اسنجا غما دين كينيا جالوون كي اسلاما هاديبنو والله سلا الرخطبانتون اسرت الله هندمتون اسنجا تون غرا إسان كوبو جرتي أكمل تجاني كاترا نوبلو جراني نوتيس دينا كينيا كنا نصرود أف كاترا بلو كمنا ورد دين إسلامات أبى تربين واتا سوني سنينجا هندا دورا يرو تيسن أرساق وتاني أسمنا أركمو كيسن بقولتهم كنا جينا عندك كبوتك عندنا إنك يا كنا بلا مادي يوم الخير كورنيجا تكونوا له عندك كمان نكيد كبدن كافة هيرا ديرنا كنا سندرير تا أو يريرات تريرا كلمان نوم يدوا ما قلنا نكيد كبدن جبنا والله إسنيرا بريد أكم جتوا إنك أنفتن أما أنا ما قريت تلقاها ما أو أن أستاذ كمتين كوتو فدامان ما وتك نكيد كبدن يسبر عنهم نجاي عجيبة إن الله جميل يحب الجمال الله مريدا ومريدا جاي إيه نمني ما يفتين كذا خبري فتي به نمسني وين نمني سيبتي ما تستينك أكيد بيفيد تيو أتي أفتو مسؤولنا فادسين أكبيت أفتو دندس إمو إسني رابري ديجا كلان الرا ما شاء الله نرأي ما شاء الله كلان الرا كل سديزني خان رب كيبله ربي تو كيتشاجا مناخينيا نوغاها جتي جولينا تشيرا ميكاخي ستتا ركومي كابوراچا نوجابسي تجيناچا نوجابسي تجيناچا بمي بلا فياتي درمداف درمانياتي نجي قبل مكان خيسن والفكات أستاذ حكيم حسن آدم حسين أبان خيسن لمان وبليان توريه ميخان الرامي مو مالي مو ولو مرة رفي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نمني لين تلقى تقو فيسبوك يرتي نقابة نبي تايا سوي. دي من عن الليول بكاتا. أكاد يوم إنسان يرتي ما تقو. إسلام أقبل يلي نجار. والله أقبل ينمر بيت إنجينا. واسيلا كسرتك الله تيجاري تر. عرفة من جريدة بالراجع بس. دراني سينيسيس كلام ما كهيا كانت. أما جريدة ماله. كوي أتيس الساد يوم تنا نخاق ولا تيتوري أكمي فوني بربا تيسا على تيامنا إمو أتيس ميت أنا رانو من نخاق ولا تيرو قادا. أكن أن آدم تون لغات. الدوبارة كيبل مي واي سايبون ما ترانو إما. أكم نمي تقول جروسا خيسا سايبة درك أما قبل شو أبغى مو سيد جراته مو أكم مي مال دتامنا. سايبة أصول هي دومانت. يو سايبة نجرام few good friends. ور سايبة كسيو تاتي سني دين سلامات اللي بتين واجدا. قرآن تسكسي حديث تسكسي أمن تناميلاني. نتوفاتو إسنيس بيكون سكاب دنوالي إسني راين لوكتو. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيران دي نجي أبو بكر رضي الله عنه أسوأ يعني إرجع ربي سايوان سنيبتا إنجنني دينتي سواهيو كهيزتو سايب نسي برباجي سأجرو أدو إنه دومانة سايبا كعرق أب يرو أتي إيران فتة كسيادة جيسو يرو أتي يادة أمو جينا كسيور أسد سايبا كسي غاري نبيتا أتو سن يوك أباتي برباجي سا Hedduu dasiya. Kanaafi namatti qootaka gaarii. Kajee Rasuulli sallallahu wasallam alayhi arrajulu ala diini qaliilihi falyandur ahadukum man yuqaalil. Tanaafi sinjee yoo kaate kasi gargaaru malee kaan saahibaa miti bar aslan ka waan tokkoof amma kaatee amma halaal shooyin qopheessitee aboo malaati you will never be successful yoo sinjee haadha mush bi saahib. Saahibaa miti. Saahibni dhugaa yoo ta'e ammoo yaada kee bareedaa. Amman tana wanni halal shooyin godhamteef programma biraa waan haraamin walitti laaqaan jiru aboo namni muslimaa halal kanaan haa gammadu haa bashannanu jetteef iddeemo kam isaa miti ulamaa'ii rabbaanii cufaatuutu tifoozoo miilaanis baasewwee seekannutti hin jiran mul'atu malee akkamitti jijjiiraa akkas xiqqoo takka ni jira saahiba xiqqoo gaarii san oduun heddummaannetti san barbaachisaa sun dirqama immoo akkasitti Iddumatanii hundaa yaada kee geessee san saayibaa miti. Sun barbaachisaa miti. Waltaaneetu waa xiqqoo jiraachuu qaba. Waa xiqqoo takka. Hayyee mee isin bar wanni bakka saayibaa tana lakkii laazim jiraachuu qabeettaniif isin saayiba jiruu qabdan bultii jaartan. Baay'isoo saayibni kiyya jabaan isiidha. Saayibni kiyya kan dhugaa isumaa fi obboleettiitiyya. Jaboota wahayyuu akka spinal cord ni nagarre. Wahayyuu iccitii. Wahayyuu iccitii kiyyaas ni beekanii ammas yeroo yaadana kananis akka nama biratti warabbil kaaba yaaswee mujaamala nan godhan. Dhuguma san atuu minbara rabbaatii baqeestaa si baqeessa jaalitu mana baqeessa. Anis alarraasi wal aynu manjaan. Eegasi kan saahiba akka gara qabanu jira dhugaa warra yaada wahayyuutu nuyi umrii dheeraa warra na cinaa dhaabbateetu jira san jaboota san nin qabadda qalbii tiyyatti dhiyoo malee kan ka jette negatiivii maaltu fide mee kanarra maal jetta saada الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه خلال الوفاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسيفي جمانانيس وعليكم السلام ورحمة الله جل كبرت تدرا صاحبين تدرا تيما في تقرتي دبا حكيم السنة راونين خي أسمر راهن سيجلا دررتي ugaajir tuniin dubbadha kuni gartee duba waliis faarsuudhaas miti ugaajir tuniin dubbadha garuu ani indamaa ji'tu madiinati dirdawa jalqaba gisee magaalaa tana dhufu khutbaani dura dhufe anaa gartee duba duraan jireenya magaalaa turee baadiyyaa ammaas darasummaa bahee daalacha rabbii daalacha amaan kana gartee duba kanaa dhufe garuu immoo gartee duba dhugaa jirtu namatti himurraa gadin jo'an Gizeen dhufu khutbaa isaatiin dhagee guyyaa jumaatiin dhufe. Akkuma jireenya ol seentetti. Akkuma seenetti khutbaa isaa dhagee. Oguu dhagahu akka nama qurxaantu malitti hin boo'e. Maaltu akkasiin na boochise beektaa?
hakim si keessa dhaabbatee haasaa malee siin ala dhaabbatee naasawu. Onnee tantee keessa dhaabbateeti si gannaqa waan sin naqusan achi keessa sin magarti. Yaa Rabbi akkuma naa galchite kana waan inni haasee kana wanti akkasii na boochise obboleessa harkadhee na boochise akkasitti. Obboleessaan lakkaawwan harkadhe yaa Rabbi kiyya. Keessa alhamdulillahi maali akka Yahudaan Islaama kana godhu jirtu akkaataa gartee shabaabni keenya itti jallate kana akkana ciree guru jira. Imimmaan qabachuudhaan dadhabe si galtee. So samboodarra du'aa'i akkasitti erga guyyaa sanii takkaa du'aa'i isa dadhabne hadda qaana hanga ammaa. Samboodarra guyyaa takka hin jiru namni nafsiyyaa isaa bishaan jiran naquudha jechuun ani illam akun ana rijaalan faana a'lamu rijaalan. Yoon dhiira ta'uu baadhallee dhiiran hin beeka. Akkaan gartee duba haasawa isaa gizeen dhagahu namni kun nama nafsiyyaa jala bishaan nannaquu miti. Yoo ati dhugaa itti himtees ni liqimsaadhaan naa gale. Akkasittiin if beeka waan ta'e jaa. Oguu kana guyyaa takka akkasittiin gartee duba kofoo isaa takka aboo ati TV qulqulluu namaa ta'e hin jeen. Bishii namatti hin ta'in hin jeen. Hiree ati hirkatte kanaaf tariin harkanne hin jeen. Ana oguu sin dhufee daalachaa maana akkamas hin jedhan. Oguu kana gartee duba si keeysaan namni nabuma keenya salawaatullahi wasalaamu alayhi achi arkuu qaba. Ka gurbaan kunuu kana nabiin isaanii faan akkami sin jechuu namni. So hanqinuma takkaa irratti waan biraa nagarreen jee siifin maanarra fudhatan buunii fudhaa jee. Ni nagarree bara. Himi ni fudhadhaa. Bar jechuun bari khabiirumtiin wanni dhaatiin jirtu jechuudha. Siyaate kofoo tontee takkaan harkeetti gabaabsa dhannaan taatee obboleessa kiyya naan jee boo. Bakka akkanatti laal. Mudawwarri kiyya cufaatu muraadha. Yaasoo kofoo qofaatutu hafi. Warabbil Kaaba guyyaa inni jecha akkas naan jeerraa kofoon tiyya cufiti muraa ilamman tana. Haga ammaa. Haga ammaatti ani gizeen tolcha jedhu hatta guyyaa aruuzaatu yoo laaltee suufii kiyya mura. Sigaltee saniifuu waan hakima san saahiban jaala gartee duba isaatiif qabu arrabni kiyyanan ibsine jechuudha. Umrii anaa fi islaamaaf illee rabbi biriin haa dheerisuun jaani. Yoon nu gadi kabjadda. Wanni keessanis wanni itti eebbifamtan illee wal fakkaata jaan akka maal jettan kanarra. Waa hedduu wal fakkaannaa bara. Ammaan wanti inni guddaan itti naa ta'u xiyyaafillee mujaamalaa godhuun fadhu na dhukkubaa yoo dhugaa jirtu nimne. An baqaysee ati kanaami ati akkasii yoo sitti nimne na dhukkuban danda'u. Inni illee sani sigalte. Ammas diploma innis diploma na diploma innis diploma. Maasha Allah. Hedduu ana ajaa'ibaati. Beeku asirra amma waan takkaan naa gadi. Namni yeroo hedduu ilmi namaa dhiigoo qaba bakka anaaniyyaa waan jaamu takka nama jabaa tokko yoo arge aboo jabaadhu sin dinqisiifadha amala jiru qabu namni hedduun tokko maaliif itti dhagahama bakka inni maali maal waan injiru kun waan san baqeessite waan sanii amma kanarratti ani mareetayliidha duraan gartee duba humna lafoodhaati maal jettaan ayyiruu mareetayilii qofan ta'in ajee hakiim yamidin hayli qofan ta'in naannaa yaayere hayli abreen nu allen jeeti utbaatii jalqaba namni online irra na baasi misdesatti na yaamee mobaayila isaati waraabee ani gaafsa mobaayila gartee mobaayila tiyya batuqanii dhaawo keyboardii namni na yaame jechuun hin jiru gaa namni gartee duba du'aata akkasii saahibban akkasii kabiraati illee hin qabaa. Hakiim garuu naman jalqaba irratti katabadhu rabbiin gartee waliin nu haamil keessatti. Asirra waan takka jedhu rabbii. Je'ee rabbii jira. Wallahi an nama tokko nama waa dalage yoon arge gisuma saniin dhaqee dinqisiifachuudha. Namoota hawaasa kanaaf waa gumaache keessaa isini tokko biyya qabdanii rabbi jannatatti mana isini haa qabaatu jaa. Hedduun isin dinqisiifa. Warabbi laibaat. Baga laffaatan baga daleeda. Maal jechuu sanii ta'u. Dumarratti bakka saayummaa kanatti rabbi hafee darbi lafeennaan hin darbu waa ittiin hafee yemiti namtichi. Bakka kanarratti waa jaa. Saayibni sadii jaa. Saayiba akka dhukkubaa. Saayiba akka nyaataa dhugaatii. Saayiba akka dooktaraa. Saayibni akka dhukkubaa kun hanuma maal jettaani janjanaa si barsiisu. Bakar keenya kubbaa gubbaa kan dhaabbatu barsiisu ni jira. Faatiinis akka gartee gurba rabbaatu ka barsiisu. Hasalaatul jamaarraa akka inni itti hafu barsiisu saayiba dhukkubaa ta'u. Saayibni akka gartee duba dooktaraa ka guyyaa dhukkubsatee bira dhayxee if wallaantu. Saayibni sadaffaadhaa akka nyaataa dhugaatiidhaati. Hakiim anaaf akka nyaataa dhugaatiidhaa sani. Ka yeroo hunda gartee duba wanti jiraatu sani. Daaraan na godhe rabbii ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nama kan nama rabbii borresee boo. Rabbii ikhlaasaa nama kan nama. Mee Ustaaz Adam atis dhiyoontana eebbifamtee
Ustaaz Hakiim atis diploomaa qabda. Akkam namni aalama da'waa keessa jiru amantuma qofa barachuu qaba moo barumsa ammayyaa kanas barachuu qaba jettanii amantan? Barumsa diinaa barachuun waajiba. Quraanni sanumatti nu ajaja. Ayatni dura buutee salaatii soomanii kana oduun jeeni iqra qara'e dubbisi. Hadiifattis akkasumatti dhufe. طلب العلم فريضة على كل مسلم كوني واجبة أما واي أكمل ربي جبرا برون غرو قراتين أما يا فرض كفاية دا يو نمني كان قرأ نما كان الراني بوتي غرو حواسة تكمن تنا غندا كينيا ما لغهر فرضتي نمني بكم سا أما يا سن يو هين قراني نمني أشجع رجوفاتو دلاوا دا قرأو كبيتشو غري يو نمني تكونور را قرأ نبوتي Ulamaa'in ammaan tana ammoo garuu Suheebi inuma waajibaa hojjaan beekumsa ammayyaa sanuu qara'uunu. Maaliif jennaan namni muslimaa flexible ta'uu qaba. Gara lachuu tuunuu qara ta'uu qaba. Waan hin jirre yoo si fidan ifirraa deebisuu fi ammas irra hedduun namaatu diinii islaamaa hin agarreessa barnoota ammayyaa kanaaf bakka hin kennuu akkana jaa. Garuu ammaan tana yeroo ati waan akkana digirii maastara godhattee piroofeesara gootee sanirraan diina kee yeroo beete mootummaan nuti sodaatamu atu mangistiidhaami. Dhugaan sin jaaga egaa yookaanuu everybody will take you for a ride. Namuu haada si dhaweetii akka fadhe si godha. Majlisa kee bulchuu hin dandeessu maal beeta beekumsa ammayyaa dheexee isaa wajji faayitii godhuu hin dandeessu. Garuu taarika kee nama beeku taarika biraa nama beeku yoo taate hedduu nama gargaara da'waa keessatti beekumsa ammayyaa. Barbaachisaa. Ammaan sana fa'aatis dardaroonni irraa kutee jiraami namuma da'waa godhu akkasitti digirii qabu maastara qabu akkasitti barbaachisa. Hedduu bareeda. Mee arragaa waa'ee keessaniitis ni haasofna. Waa'ee obboleeyyan keessanii waa'ee muslimaatis ni haasofna. Akkam jettan? Inshallah. Isin hin taane taate alla magan taha. Bakka kanatti bakka amma Ustaaz Hakiim kaase kanatti waan hin daa. Barumsi ammayyaadhaa akkuma inni jedhu ulamaan waajiba jechaa jiran yeroo ammaa keessatti. Waajibummaa isaa ani mudannoo mataa kiyyaa namoota takkaan si hima. Namni ija lamaan waa hin agarre barumsa shari'aatis gartee duba sirriitti beekee ilmi isaaniitti illee yoo hin beekne waardiyyaa amantii islaamaa sirrii san ta'uu hin danda'u. Ani waan namoota takkaan si hima gaafaan ciroo jiru akkoo tiyya takkaan gartee duba mana hakimaa geesse. Mana hakimaa ijaatti banne hakimaa san. Jarmanirraa doktoroonni ispeeshalistiin ijaa kun dhufan. Warra kanaatu dhufaa kilinikni san taappellaa isaa kan jalqabaa waan inni jiru amma ijjiramee jira. Kiristiyaan Mission Eye Clinic jaa. Taappellaa san dhaamsa amantii kiristaanaa kilinika ijaa jaa. Ummaalee teenya warra gartee ifiifuu karaa hedduun irratti dalagamee amantii irraa fagaate kana. Si ija kaleessa gartee duba dukkanaa arra sirraa baqaysanii ijaan gisee ni bagarte. Amantii jiruu irratti namni kun hagam takka gartee duba waan biraa fandiyyoon jira dhiibbaa guddaadhaa jira. So ani ittiin jira fuullisa namaatti sodaan qabu akkuma siin jee. Laal taappellaa kana gartanii ummaa nama hedduu jira bakka kana. Ni gara taappellaan kun akka jiru dhaamsa amantii kiristaanaa kilinika wallaansa ijaajjaa. Akkas jaamu jaa eekas jaa. Hayi duba nuti nu kiristaaneessuudhaaf namni ni dammaqi jechuudha. Taappellaa san wallee akka kiyyaatti san boodaan itti dhufee akkas jeensa ammas deebi'ee gisee deebiin laalu jijjiirame taappellaa san. Osoo niif hin Allah alayk. Osoo barumsaan hin baranne nin beekaa waan san sila. So kanaafuu waardiyyaa sirriitti jechuudha amantii islaamaa barumsaa sidhaati dhimmi shari'aa barachuudha. Ahsan maasha. Bareeda. Maasha Allah. Dhugi dirqama alla. Dhugi. Jazakallah khair. Maasha Allah. Irra gadhugaatan. Gama biyyaa si haa deebisu gama hawaasa muslimaa. Hawaasni muslimaa TV abbaa 10 takkaa ol qabu. 10 takka jechuun 10 itti aanu san halamaanii ramne 10 takka. Akkasuma hayyoota 100 hedduu qaba sheekota 100 hedduu tokko qaba. Immoo akkasuma wajjin jijjiiramni hin jiru gabrichi ammallee numa diraaba akkaataan inuma daranii jechuu dandeenya. Maali sababni waan kanaa maali jettanii amma? Duraan dursee bakka kanarratti inumaa yeroo gariin jiraami guddatti rakkoonummaanu hin fadhu komachuu gaaf tokko daawun natti jee sheektichi tokko beetee haasawa takkaan haasawu jira inhiraafu shabaab hatta rahmata rabbiitiin TV islaamaa gaafa dura banamullee haasawa san masgid xaaliyaanii masgida keenya dhufanii narraa waraabanii jiranii
irra hedduun ulamaa'i ani haasoo kiyya keessatti illee yoo agartan hedduun kabajaa qabaa fi hedduun isaan jaaladhaasi hatta du'aa'i tiyya keessa illee isaan kaayan. Garuu irra hedduun sheekootiitii fi ustaazootaatis yoo jette aayilii dardaraa hin arkanne. Aayilii dardaraa yoo hin arkanne gurbaa yoo amman tana waan nama kofalchisu takka jook takka itti himte kofaleetuma awoo sheektichi kun boo haxariidha awoo jeetuma kofalee asrii hin dhufu. Egaa abu xiqqoo takkaa miti maree aayilii dardaraa aayilii isaa sanitti beeka hin ta'uufi haasawaa kee yeroo yoo waa'ee dardaraa likki beeytee amman tana itti baqeessites nutis rahmata rabbiitiin baqeessinee jirra bara hin ta'uufi gizee dura warabbil ka'aba yaa suhii xiqqoo booda ammoo galata sii kaaye irra hedduun amman tana aayilii dardaraa saniitu tuutu isaaniif hin galle akkati dubbatu hin agarree gurbaa amman tana masgiida dhufee salfii duratti salaatu jiru. Rifeensi isa amman tana akkasitti guddaa. Dhufteetiti sheeka akkana je'uun ijati yaanin agare. Harama mucaan hafe masgidarra. Hindinne amman tana bar akkaataa rifeensatti muratu rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi rahmata rabbiitiin hadiisa nu himee ni asiin akkasiin murteen dhiisin. Garuu gurbaan kun amman tana dhufe. Ammumaan tana dib yeroo itti goote. Aboo sheeka akkami boo kun jee hayi maali boo suutatti ammas namatti himuun hin jiru jee. Iyyee warabbil kaaba. Ani amma sabirata ka azid lak. Haya. Sheikh tichi to ko alima gudda makalle dawu in fadun sinja. Alima sida bar billahi alayk. Abo dardarota kana irra dalaguuni hum barbaachisu faashilota ka je ijira yon sinja kam jett. Akkana jette akkamitti dardarri masgida dhuf. Cufa jechaa hin jiru bar irra hedduun isaanii aayilii dardarasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aayilii sahaabotati beeke bar alayhim min Allah ridwan. Aayilii sanini itti dhufi. Yeroo sanni qabatta nama malee dhuftee amman tana mucaa amman tana salaata eegalan kofoo ta'e muriyoo jetteen akkamiiwoo akka giiftii Aishaan jette radiyallahu anha hadiisa isaa Imam al-Bukhari ti odeessinu tigaa aadaanu ta'e nu bulchaatana rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yoo sila rabbiin jalla jalaalu rabbi yeruma duratti dhufee farshoon haraamiji zinaa haraamijeen sahaabonni hin dhiisnu jedhan akkana jette hin dhiisnu itti fuban jette farshoo fi zinaa sanuu wal iyaadu billah garuu isteeppiidhaanii dhufe barlan isteeppii sadiini sambuuda haraam jennaan qabanii gannaqan farshoo sana hattaa ta harka jirtu bar yaa suheeb imaana isaanii alayhim min allahi ridwaan nutillee rabbiin darajaa isaanii sanii nu naagayu ta amman ta jirtu bar Anas ibn Malik radiyallahu anhu alaa na dhagaya farshoon haraam taateeji ta amman tana jirtuun dhugaa hin jenne akkasumatti qabaniititti facaasan. Aayilii sana aayilii dardaroota sana hin agarre irratti hojjechuu ammaasiyoota kana hayyamte maali ni beeta nutummaan ustaadoota ta'us sheeka ta'us aalima ta'us warabbil kaaba tareefun tana jette san sin dinqisiifadhaa san waa sin dinqisiifadhaa eeguudhaaf namni da'awaa godhu hin jiru garte ifumaafuu sheekoolee fi ustaadonni histii yeroo walitti ta'an akkamii dhufa isinuu waliin taanee dhuftanii nu gorsitanii isin jaan zida alaa dhaalika ammaas maali waanuma inni jiru sheeka haa ta'u wamaa ubarru nafsi lubbuuti ya qulqulleessuuf miidhaan warabbil kaabaan du'aayin nu godhallee rabbiin ikhlaasa itti baasit qiif istiqaamaa rabbiin waa kana gabarran isaa fuulduratti illee rabbiin hin qaanesini ifiif waan jiru sanitti ittiin hojjetu yeroo san kasaaraan ani gurbaa tokkoon siima yaasuhiin maal jeeni beeta dhufee narra xiqqaa na gorse warabbil kaaba gurbaa takkaatu tuutu khutubaa godhaa jee masgida tokko keessatti gurbaan khutubaa godhu san ifiif dhufee salaata subiin salaatu hawaasi gandaa likkitti wal beeyta likkitti maal waa'ee salaataa nuyi maal walad maa isallii salaata subii lubbuu isaatiifu yeroo san وغير تقن يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل تيغا ايغا دي چورا ديت دكتور تيچي ابو اتي كانسر قبدا سيغاران دوغين جي اچي سپراسيك اي نيغي تصاپف غودي كم اي اكاسي غرو غدا اسا ايلي دردرا يو سلا بيكي اكاسيتي في اماس دردرا كنا وهي يوتيوب بروجرام غودي فيتي اسان قبسيسه ان شاء الله تعالى امله جيرمني غدا تو جيرا اي سنيرتي يو جن ايلي دردرا يو اركني وهي يو اركني جي نما امنوان صح ما مالت استاذ سر اي بسم الله الرحمن الرحيم نمد بيبي هو غانا مدرو فتجاني اي وانين اسرتي وانين دبلو اي لا اكما اني مغرتي استاذ حكيم جي خنا هوغاني في اتي دعوه اتي غوتو خنا الله ناركي بقى ديس ناركن غناتين ديبوسن أتنا كربي أمو ريسيرشي غوتي دعوان ترى بكينيا بخغندي شبابني عشيشة ولا جنجنا ولا فيلم ولا قرتي ومن انحرافات ديرتك خيزة سوجرني أتيوني فوان براهيم تيف مال شروع يساني نقول أكنا ما إيدا إيسا جن أبتا بولي أركي كربا ماري قبا
arkee jira khalaas wiliitiin akkana korokomuu qabdi daawaan mataa keessa dha'uu qabdi daawaan ta'e san booda rakkuma inni je guyyuma duraasanii fi wanni si yaamal ni dhufa sigaltee sani aqlii shabaaba keenyaa dubbisuu danda'uudha inni biraa miidiyaa dila qabnu kanaa wajjin du'aata dila jiru kanaa wajjin akkuma gartee duba reefum tana hakim kaase hadiisa sayyaa riwaaya muslim hadiisa abu hurairraa dhufe nabi sallallahu alaihi wasallam wanti guddaan daawaa teenyarraa barakaa wanni fuudhe barakaa wanni irraa fuudhe wanni guddaan takka wallaahi sohibii نبي نديزا خنا خيس صلوات الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا حديث خنا بر أكنتي قلبي سكبني حديث النبي خنا نبي كان يقول صلوات الله عليه وسلم ما تري أكم بيتا إيه the spiritual mankind وان جاتك قرتي سمونا ما تنافي أني أو أني المنا ما خنا يلي بتريتها وان قندي جوتا قرتي جولت كشو أكا جولت كو حاساف لبو باسي جولت كشو أيوتها وني من قدو تاف شباب تاف كودي سانيتين اتحاسوا نقاد جزء نقاد يوغاني في سفران نقدي خيس جزء لك نوم إيكونوميك سي بيزنس مانجمنت واني كاري واي بيزنس هكاري أكيد اتحاسا نم هندو لبوا باسا نما شوفاه خرائسات يتروفوا دندو لك أبنا أسكيستي ربي سبحانه وتعالى أما أتي وننو خسار أتي دنديتي أداتك وني ربي سيخني وان قرتي دوبا عن كم نديرتك وني ربي سيخني وان ربي سيخني سنتي أني وني في نجمني أني بيخي ربي وجه ولي لولا بني الحاسد لا يسود جال حاسني نيس بك سكسس تيه قرتي دوبا بك جهون كبو حاسني ما قالن هيز بيتقول قلت نيجرت ما قالن هيز بيتقول قلت نيجرت أما قا يوني فاتي فكني كبيني هاتو فدو علمي هاتو فدو فسيحهم هاتو تربي سيخني يو ربي سيخني سنتي أني يوني فينجي ربين أليس الله بحكم الحاكمين أني أوجي سامي تجا سويبي وان كان أركتشوك أباجي سيخنني أنا هذا كتشوك أبايونين جيون ربين سري متيجرا سنيف ربي وجه ولا لبني خنافو وربين سيخني أمين فتي أبلي سخن كتي في تجمدو دعوة حكيم قولو تقرتي دوب أتيجود دعاة براتس قولو أكينيا أكوان أتيجتك قلب برات تجمدو الربخيان دوبتي نراجعني بو الحمد لله والله بقنا الراجع وان أنجت شوف أنا الراجع نراجع أكاسي والله كنا بر أكاسيتي قرتي دوبا خيس أبتي حاسة ونجوف جالن قرتي دوبا دعوة إساءة دعور راكب الرجل دعاء إسلام شوفه نتي أني ولي بلت لدن دعوة ركبنا تكمل قرتي دوبا إمام مني جراتو ركبدي إمام من كون قرتي دوبا سانكو فامدي تكمل ميديا لي جراتو ركبا يو نما تعلمت أداة كلامه تقربين كنيف إتجمدوا نما خنا جنديت سا خنا جباسني أكني حواس دك بقولوا رتجرّاكو أوبريس خين يا خقرتي دوبا وان سربي خنّي سنجيجو ولي تقرتي دوبا أتكارو تاني وانو ولي كلو دبني خنا إبدأ أني نبلبل ترجع صح الدوبا ريدا أستي أستاذ ما نفسي فكاتها كوي وانت كيو ربنا ما خنّي أبلو أكمي أركتي ما جن ربي هنا نافس ربما يا ربنا خن إسحاقتي دي هذا ما نمير والله كذا ما يفتكر كلام مؤمناتو والله مؤمننا كذا لوجا obboleessi isaa waan qabu tokko hin hasadu namni mu'mina yaa rabbi gaarii turtu barakaa keessa kaayii fi anaafis naa kannii jaa munaafiqni ammoo wal iyaadu billah yaa rabbi isarraa fuudhi anaaf kannii jaa nasallallahu ربي خبقنا ربي نتي خبق بدنجرتو ابدا خيتماتو خي اكسي والله رحمن خي خيتس والله تنافو انا ما شوفان قاول دقيقات تنافو ما يفتين كلام نكني ما هم نفر ربين حتى الانبياء انبيوته فضلنا بعد ما بعد نعم انبيوته غري رجعتي نما خن ربين خنا غرتي دبر خان دنديتي تاي قرايسو خان دعوارتي وانا ددا كناف فكن يا بابا خن شيخ من برو ربي غرتي عمري ربي نو هاري ريسو نعم أم جلان دم تها عادية الفطريان 100% أوفري دشاري بمية كسيدة خيس هادم تو الحمد لله بغنوجي نراجي جتشو دندورا كم نجي أسرع وان تكاني دا وان نقدرتي تبى دعوة أمس برخانو رافوري بق آيات ما تكان مفسرات آيات وان آيات كان رانا قالي أما ربي آيات القرآن خيس ديا يو الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة أم إسلام ما تنخيسك آمن بوتو أتشينا جبر تابعان أما جا amala mataa kiyyaatiin qaba. Atis amala mataa keetiin qaba. Hakiimis amala mataa isaa qaba. Amaloota keessan kana ganna qaaqottaa na seenaa jee quraanaa feetisni. Mooraan iimaanatis amala mataa isii qabdi. Darsaa dabbuu ka'anaaniyyatul fitriyyatul fardiyyaa kana garte firintii xaruuhidhaa kana ga'ana anaa xaayitul riqii kana ganna qiiqootu darsa kan kee facaasii
xaliilli kun kootu na seenii quraanii akkasii imaanni akkas fedha namni kun maaliif isa sheekotii waliin taatu jaahilli keenya akka du'a godhe kanatti waliin jechuudha sheekotii no sheekotii miti quraanni hadiisni waliin dhabu xaliila nafsiyyaadha nafsiyyaatti ida'ame malee osoo namni nafsiyyaa isaatirraa gabbu'e waliin dalaguu ni danda'a walirra dalaguu dhiise jechuudha. Akkasii jiru baay'ee galata. Hedduu bareeda. Har'a wanni walittuu isin fide daawwattoota nu daawwatuuf waa dhibba takka galaafaa sirraa'u. Isin lachuu warra da'waarra bobbee deemu jiru. Qaamni da'waarra bobbee deemu kun gisee wajjitee hagam takka bareeda daawwattoota hagam takka bareeda. Maashaa hedduu sirraa akkana ta'uu qaba namni maree istii humna walirraa fixuun gaarii miti jennee. Mee dhiyoon tana namni tokko